Zdravo, danas ću pokazati kako rešiti problem zvuka na Windows 7. To ćete vrlo lako raditi ili rešiti ako na Windowsu nemate zvuk i ako vam ovde u desnu ćošku na prethodnom zvučniku kaže no speaker or headphones are plugged in, to ćete vrlo lako rešiti. Idete na predstavni zvučnik, desni klik i playback device. Kada se otvori pločica, imate samo digital audio hotline. Idete desni klik i show disabled device. Kliknite to. I izbacit će vam speakers, zvučnike. Zatim na njih idete enable i ponovo će se vratiti zvuk. Kao što možete vidjeti. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj video.